Pedut kengembang Pedut kengembang yang sedang Nyarikan bulan atur titian dados penampak nyuhun pangapunten agung katur mering sagungi dane den Tuhan para sesepuh pangalingsir tokoh yang adat yadian dane para prabuning ugami kang sampun rawuh yogya kang kepaos saking panagari ketare sasak madhe dawakda manuting dimake sekadi pabitra sana sampun kepaos karihin maring kekalih ikang angemban masyarakat utawi maring linggih kerama sami hing panegare bayan puniki utawi kekenangan Karangbayan dawakda yogya dok dina becik sane mangkin rahina Buddha pajang kaklar sidang pamukas hati kerama nanging sadiringi raga hinalikan nibiden kang pura pangandika apan pulang perwujudan sana sampun kang saya gemering mereguh hinalika dekanan yang sama moga bagi suike kagaman binadi awas karunuan utawi kapiarsa saliring pola dipani patang runtuh dekanan yang sana mungkin ikalan dalam ketiang sarang-sarang tubuh tidak dapat tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lajanan panganti kedua. Alhamdulillah wa syukurillah dewek yang humature dening sampun ketampi atur piatur dewek yang wau lewat salam igami mila mangkana sataning kang dadi mumin tindih pita saking Allah kang maha luwih tinut maring syariat Kanjeng Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritat kale sania ulih panggih pinanggih datang pegat datang luput saling nedes karsaning Allah kang maha luwih denaga denado sakit maha lan kale-kale iya dian lan durjana ritat kale ingkang dadi jani agesan seluhuring duane kang jembar puniki nyawiti punang atur piatur dari ketiang ritat kale ulih panggih pinanggih ring raine becik sane makin datang pegat-pegat dari ketiang kamucap puji syukur maring Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah dening Sontan rahina becik sane makin sane sampun teduh nandur kerja mertemu paike taufik lan hidayah nalar sekali puniku dewe ketiang cara sami puting malih ragen dari sami priagung sami hing panegara Karangbayan Kawedanan Lingsar Kadipaten Lombok Kulon utawi Lombok Barat puniki ulih madu arat
ulih jadre tinggal ambala wacana mestuk jeung adi kesan suami ritat kale akaril pemukasin aji krama minikadi panilaran adat sasat kang pinunjur mugi-mugi ning upekar pisan makin manting sinerat sejeroning amal ibadah. Kapindena selawat na salam katur munggah maringkan yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sani sampun anunjuk tulaga dadalan mabecit mugi-mugi benjang pungkur dewe titian sareng sami laras suti malih regendane sami ring dina yaumil hisab ring dina yaumil kiamah sami uli syafaat amin amin ya rabbal alamin. Tur malih nyawiti kunang atur piatur dewe titian matur sejeroning pramusti dumateng saagungi dani-dani sami hingga malungguh malingih maring panciri di adilai paseban keramu politik kang dabiye dewe ketiang matur nedeluk dewe jumatan jeng andike kanjeng Rama Aji ngadat di ketare penegara patut juga ke bawas sang Aji hingkrah tumerah sila dende di ketare penegara sana sampun rai Datu Raden Radia Sami minangke dari agung kang den elar maring sasat puniki katur malih pelugrehe dewe ketiang gumerteng dane pemakurat minangke pengemong kerana utawi dane kepada disi ketari penegara sani sampun rauh tur malih dane pengemban kerama pangreh warake utawi dane kepada disi Prabu Ulih rauh ring ipekarti seri makin ring paceriti adilai paseban keramut puniki tur malih menawi rauh dane pemakurat utawi dane lurah utawi dane kepada desa hing Karangbayan penegara puniki dewe dia matur ngaten turwe priagung sami hingkang katetele minangka pengemban keramut pangreh warakte maring kekeliangan utawi dane kados sampun uli rauh dewe dia matur ngaten turwe tanani malih katur pelugrehe dewe dia gumetan Kanjeng Raja Agung Kawijaksana minangke kebawas pembayun penampi Kawijaksana Dewi Ketiang matur nadelugrehe dan lali malih Dewi Ketiang matur akan nadelugrehe jumetan sang awiku al-mukarram tuan guru para alim para ulama sane dulu akan marga ala becik awal marik sekatai muslimin lan muslimat mangde adil lan dane para pelamar halulung menat boleh lan wangse sana sebisa malih amung piyambak gumun Dewi Ketiang maturakan nadelugrehe dawuh ngantos pangantiku Agung Tanpiasih Pingsil jangka ping sakir baikkan tumulus saking zahirnya dian batin mapane suhusi Dewi Ketiang angromui sejembaring pangandikane jang andikukan kadewa dukalani saking awit mijalin Dewi Ketiang iyakan ke bawas lewat sejeroning salam ugami tinut maring kanjeng Nabi Buddha Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanesampun kehatur maring sabumi dane sesepuh pangandingsir minangke dane linggih kerana sami iyakan ke bawas sanewentang malinggih maring kekeliangan Karangbayan Panegadok bayan dawakta Mila memang kana hikut pertandane dados wong mukmin kang siakti datang langgana lima ketitahipun saking Allah sanewonten kasrat maring humul kitab suci Al-Qur'an sementara juga Dewi Ketiang datang langgana Dewi Ketiang sami sadesampun nyangkul utawi nampani lima kesekadi pangandikane kang kadinau liwat sejerning salam ugami Yudya malih ping pindo utawi ping karo Dewi Ketiang sanesampun angrumui pangandikane raga sanesampun mijalin Dewi Ketiang liwat sejerning salam panambrama dimaka salam panambrama minangka dados salam adat sasak katilaran duking kuni malah rasane sejembaring pangandikane kang kadewau runtuh tumido maring sabumi bane penampang bukanani Dewi Ketiang suma dia mapakin cang andi kesan merah roh saking
panegara ketare tumrap saking raja Silebende di maka sekali pangan dikekan tadi malah rasanya dari tetiang kalangkung keemangan dawak dari tentuan kadas pundi yogye dari tetiang pacat mawitikan punang atur mangde dari tetiang datang kening cakru pilula nanging mandani manuting sekali paicane raga kang kadiwau sekali pangan dike jang andi kemicanin liwat sedurning salam pana Brahma yogya malih dewek tetiang sareng sami puniki matur liwat atur penampian uga liwat sedurning salam pana Brahma agung paligraha kang utama antuk dana Raden Tuan sanewanten kahiring malungguh maring madiane paseban raksasa puniki yogya kang kebaos anggen tos turah tumrah leluhur saking katarik panegara utawi saking Silebende dawak yang sani sampun ngadap kahiring malungguh dawak ping pindo antuk kekalih dari iga hamangkurat saking panegara ketare utawi wonten huga kahiring saking panegara Prabu sani sampun sumadia huga malungguh maring natar sidang kerama menaga paseban raksasa puniki dia-diane maneh rasane mega mendong saking langit utawi saking lihat iku pertandane lagi sekedap tirta padang runtuh maring lemah menaga ke bawah riris utawi sejawa jalaran puniku rasane dewek tedia datang kerasa humatur besusan bembar among sumadia dewek tediang matur maring sagumi dane lingguh keramasane selewatan rauh saking panegara ketare utawi sasak madu dawak sumadi amung wantah piyambak yang tidak matur liwat atur pawang sul utawi penampian dawak matur ladelu kerah dawak untuk pangandiku Alhamdulillah wa syukurillah dewek titiang kumatur ewati pengandika beciku wau kalintang ewat kandang sangat agung kam ucap sana nyuruh dewek titiang nyawiti punang atur piatur dan sani pacang katur jumatan seagungin dani penampi sedani nanging ritat kali dewek titiang parak mangki angiring priagung same uli rauh saking ketara panegara uli rauh saking Prabu Kawedanan Pojok Kadipaten Sasak Madie milayati anaduni ngelampahi punang adat piadat anaduni minika di pabitra sani sampun ke bawah karukum muga-mugi upekerti suruh serah pemukasing aji krama regrahina becik sani mangkin bisa ingkang ada di suri teladan maring anak putu genah ring lombok bumi puniki muga-mugi ada sasakang pinunjul puniki datang punah saking lombok bumi puniki turmali ritat kali dewek tidak dewakan dado sirahimu wacane antuk priagung sami nini mami sana kerai ratu belinakan sedaya samia sani sampun lungguh mabecik ring kiwe arse dewek titiang lungguh mabecik ring tengan arse dewek titiang turmali dani sami lungguh ring jaga nyaji dewek titiang prayogi dewek titiang jagi nyuwunanan dari sami maturakan nadelu grehe jumetan jeng andike kanjang sana miwah hanya jeng andike lungguh ring kiwe dengan iadian pokor jeng andike minangke ke bawas dani penampi sedaya nanging priagung sami lewat ditang juga maturakan nadelu grehe dawak ngantos pangandike matur agung suksema pangeran Pembang di maka sekali pangandike kalangkung yogya amung sekali paicane raga kang kadiwau amung wantah priangga jang andi kemicanin dewek tetiang semengkana huga dewek tetiang sumadia matur pawangsul wantah piyambak kang kadiwau sekali pangandike pingkaru malih di maka yogya kang kebaos dani para rahatian para menak tulung para wangsu sami dani sepuh panganingsir tokoh adat utawi Prabuning ugami yogya kang kebaos dani almukaram Tuan Guru sanerang saking sasak madya panagara katare dawaka sekali jang andika sami jingatin
maring pembawasan sana mangkin derek tetiang sumadia lumiring jang andika saking Karangbayan Panagaru bayan dawaknya nggih kawedanan bisar dawaknya lompok kulon manut sekabi pabitra sana sampun kebaus karisin buktina sana mangkin sami pajang ajaksi pakarya agung trah leluhur baking kuni saking Raja Siladendong utawi Panagari Ketara maka bajang andi kesana jingakin wonten dane sepuh panganingsir wonten dados dane kiai angang ikupiah pekat dawatan nyuguhkan ke bawah sebagai al-ustad sana wonten kahiring juga lian-lian maneh wonten sesepuh panganingsir sumadya rumatere buat atur penampilan nanging melewati berata dia pacang rumatere lebih logera ada ladas pangan kita Singgi matur tapiasi Kang Agung Dewi Titiang Humature merenjeng andike kanjeng sanak agung kang wicaksana Kang Saagung apa sekali atur piatur Dewi Titiang sane sampun katur jumatan Saagunge dane-dane penampi sedaya sampun ketampilan sampun kasilihan wow termalih mangdegles kepungkas upekerti sane mangkin dening sampun saat punang rarasan ambalang wacanek pada mikir kados pun dipraktikal ngadak upekare kerama mangde kang kahatur dening sampun saat punang rarasan ambalang wacana puniki Dewi Titiang sarasami malih lampah ajanjam-janjam asih dening aduhi enggen kang tinujon malih nanging mangde ayu Dewi Titiang jagi ngelakoni mangde datang ke bawah sawana-wanang mangde datang ingkang dadi kasisipan Dewi Titiang puniki Dewi Titiang nyuwun kadudumun maring jeng andike endi pacan ayu Dewi Titiang jagi ngelakoni ritat kala ingkang dadi janmi agesang yuakti anamui pati ritat kala wonten upekarti kados pundi ingkang dadi awitipun kados pundi ingkang dadi pamungkasipun mangde datang ingkang dadi kasisipan maring Dewi Titiang nyuwun kadudumun dawuh kantos pangandika laga bunga sebaranang wardaya nalika mangkin Titiang angurungui pangandikane jang andika dane pangeran Pemban nanging sakadi pangandika dokkalani same malungguh malingih maring natar sidang karana menake paseban raksasa puniki di jang andika kayon sana sampun sanunggar kalawani manah Dewi Titiang manuting sekadi pabitra sekadi pangandika kang kadimau sana sampun mangkat siji ubaya dawake wagio kagelar sidang pamungkas adikrama nanging ien sicel Dewi Titiang humature kados pundi wagio pacang kelakoni upakare kardi sana mangkin tirih mudi Dewi Titiang pacang humature yogyo Dewi Titiang sarang sana puniki ngantos endi kang yogyo patut jang andika kahyun Dewi Titiang matur nyumangga dawa dapat langkang dawa endi jang andika kahyun dawa kali pengantin anyar utawi pengantin baru dawa ke mangde patut Dewi Titiang lumiring jang andika dokkalane mijanen utawi kalinggihan sedurunning aji krama utawi jang andika kodal maring sedurunning pidarta sana mangkin rasane rasa-rasane kari sila tepih dong mugi-mugi jang andika wonten dute kalih utawi paran dawaknya yen wonten kaduteng mengarse kalih dawak utawi ambakte aji krama dawak lumiring kados pundi ayu pengiringan sane mangkin Dewi Titiang ngantos dari pengandika dening yakti datang onang yogi Dewi Titiang rasa-rasane jagi pidarto minika diuntang sumadia Dewi Titiang sareng sami dening jeung andike kelawan Dewi Titiang sareng sami masih kalintang kadabihan paniku Dewi Titiang nuhun iden mengarsa sediri paniku Dewi Titiang jagi kumatur menika di wirasana Dewi Titiang sareng sami kumarak sediri pidarto nyumangga kangge dawa kampura lamun arak tidak
temanikan dari gading nih aji kerama bejulu dua dawak diatur ke baru dawak ada sandik pelukul rumah tunas Enggak, enggak ini 20 menit gitu. patut kami Gitu kan. Tergantung tipe. Tergantung tipe. 10 menit kan. Singgih dening mas menikah di pengandike dagu berencana bisa disebut perahu kepada dewe dedian sang pacang jadi ngatura sejerone pidante marisa agungi dari perapi sedaya. Inggih. Alhamdulillah wa syukurillah dewe kekiyang matur. Ring sonten raina peceksane makin likia bude titi panca sasih Januari warse rongyu kali dase kali dewek titiang sareng sami pendikayang aduk dane pemakurat minangke pengemong kerama hing Karangbayan penegara puniki kang kumawaste ingkang mawaste Sudirati turmalih dane pengemban kerama pangreh warakte utawi dane kados Karangbayan Haji Mujibur Rahman dautan kaping katri sepuh tokoh agama tokoh adat sane wonten ring Karangbayan pedukuhan puniki bayan penegara dautan nggih kawedanan lingsar Kadipaten Lombok Kulon utawi Lombok Barat dautan kaping sekawan ingkang adarbe punang karya dautan dewek titan sumadia jagi matur lan ngaturan aji krama gama suci minikadi lambang adatipun Nila Rahayu Nila Rahayu AMD Kep Sujiti saking Sularma sani megenah ring Karangbayan Barat kawedanan lingsar Kadipaten Lombok Kulon utawi Lombok Barat sani sampun kasinungan darbojodoh dening Allah Subhanahu wa taala halal nikah sebasaning ugami kejangkep sebasaning adat sareng Dani Lalu Muhammad Suryanto SPD bijenipun saking Dani Lalu Darwan SPD sane lungguh ring panegara Karangbayan Barat puniki Kecamatan Lingsar Kadipaten Lombok Kulon nanging Lalu Muhammad Suryanto SPD puniki mula yakti terah tumerah saking bagi diwa ketara penegara kawedanan Pujut Kadipaten Lombok Madya dautan utawi Lombok Tengah nanging mendundung hing Karangbayan penegara puniki dautan aji sadewek tiang ngatur lan ngaturan sesultan rahina becek sani mangkin sejeruning sidang krama rahina sani mangkin puniki dase wing sati menampak lemah catur dase meolen indra dase sari sampun menggueng sejeruning kota mesirah haji mesalin dede mepudak mesemprong rangkung tegap
dase uing sati pemungkas wacana selakse mangde medulur menikah diatur piatur dewek tetiang sejeroning pidate aji seni sampun dewek tetiang matur sejeroning pidate wau mangde gelis kuastare gelis kesaksian antuk dari dani sami dewek tetiang nuhun ije mangde kelinggihan domon ring arse dam lulasan dah sepekawinan dah baikin kawan dah sirah emban saja sirah dah okey. Ini iya tahu. Ampura dawab dane dah jaring kun pengiringan sesuai pembawasan mula jati nanti pakarya sakun saaran mula begawi je dawak nggih pesta nanti dawak pelungguh samin doyang dawak nggih makarna dawak dia pengantin laki rama biang dawak dia melinggih kun disedui dawak nggih kun disedui nanging manut aji kramut trah tumrah leluhur duking kuni sekali pembawasan sak baru dawak nggih manut saking Raja Silidende malinggih wandaning ketari penagara bagi diwa dawak nggih ieu awinan saaran kesaksian utawi kengiring saaran mula mbaos satus dawak nggih. Nah saya ingat ieu mula leluhur kun aji krama dawak nggih ada sak nenten atrubah isi rubah bendera isi pengantin bini dawak jadi tumpang tindih dawak saya nggak tu ketara dawak nak je dawak dan tebawas dawak nggih. Nah bu jarin merak pembawasan sabaru ampura dane dah Raden wayah dawak lamun nak sisip patur ke dawak Agung Sinampura jarin sakun dalam satu siak dawak nggih. Nah jarin merak kebawas sabaru nggih. Sanika dawak yang nampak lemah sekawan dasa utawi catur laksa onen ateng-etang dulu elek ke matur penampian utawi tunas nggih nggih tengiring dulu dawak nggih ada sak singkat padat dawak nggih dane ampura dawak dah jarin sak kebaos napak lemah napak artinya menginjak lemah artinya tanah dawak ieu mulu bukti bejo duin dek searan jual mati tunah dedual ya nggih. Nah ini suatu lambang dawak nggih ambil je nak irup ketara utawi karang bayan masih solah doang yang penting itu kesepakatan seduaan besan utawi dengan dawak nggih sak petang dasa ya dawak nggih seke 2 3 4 5 6 itu balu siwa 10 selekor 12 12 13 14 15 16 17 balu olas siwa olas 20 selekor 2 lekor 3 lekor 4 lekor selai 6 lekor baluk 7 lekor baluk lekor siwak lekor telung dasa sekek telung dasa 2 telung dasa 4 telung dasa 5 telung dasa 6 telung dasa 7 telung dasa baluk telung dasa siwak petang dasa dawak nggih tumben kerekeng pepeng duit dawak lagar gede tuan dah ampura jari nuan tak tegap sak ke bawah napak lemah napak artinya menginjak lemah artinya tanah dawak nggih. Nah niki lambang suatu lambang dawak nggih. Nah niki sak ke bawah oleh sawidak utawi 6 dasa munggueng sejeroning kota. Jadi sak 6 dasa niki ampura jari nilainya satu helai niki adalah 1000 dawak nggih. Nah niki 60.000 ya bau saran mulung kuwur munik isi pengantin laki niki je mulu yugya nak jari imam utawi pimpinan kun sekek rumah tangga dawak nggih. Kuduna sedawak niki saran
sirah agama, sirah adat, sirah agama, emban saja sirah haji dawak nggih. Niki saran budak sekar salin dede. Niki je ieu penggento sendawak nggih. Ieu penggento dengan tawak saran kun dokalen ngelahirang laik niki salin dede ieu jadi bendang andawak tang cerake dan niki tepak andawak nggih. Biki sin naka ai niki tepak sin kapung bija dan laik nggih. Wah harak doang penggento niki dawak nggih. Ajarin semprong isi niu papi ke sak merereng niki dawak nggih. Biniu cerita dan laik dawak. Dengan laik je nu merereng dawak mun makin je minyak panas ampura dak. Dan den tuan dawak nggih. Niki aran kebuturu utawi kuku tendok dawak nggih. Lambang-lambang adat sak mula yukyeun trah tumrah buking kuni dawak sak mula pengadik-adik sak pensasab duwi dawak nggih wantak tegap doang dawak nggih. Mbok nenten ke amatur jembar panjang dawak teh kun jelu samangkin dawak teh jelu rebu dawak nggih utawi bude likieu panca utawi tanggal 5 dawak nggih sasih Januari warse kalih iu dawak teh rong dase karu dawak nggih 2022 dawak nggih. Sumadie dewek tetiang sane sampun tendikeang antuk dani angembat masyarakat ring kekeliangan puniki dawak tiang yuk ke baos Karangbayan Bat dawak utawi barat Panegara Karangbayan dawak nggih. Panegara Karangbayan Kawedanan dawak tiang Linsar Lombok Kulon.